Have you seen MK t-shirts? You must pay attention to detail. It's not these t-shirts, it's golf shirts. They don't wear t-shirts. And it's mesmerized. It's a proper quality. And then that uniform, you see that uniform? That camouflage. It's very expensive, that thing. Go and check it. Kumusto kumukumakarapa amathaqonsele entshebeni ilephu ay namhlanje no esikhuluma ngale ndoda khona indoda lana impela engenalo iqiniso khona indoda la engeke uzimpela uyenze phutha uyethembe khona indoda ewumkhohlisi omkhulu ngendlela esimanga yabo le nto lokuthiwa uSillo Julius Malema hayi inkuzi malanga le umdukisi impela ayi yibo kona ke abantu bani abafowethu abamningi emkhontweni no dadewethu bayithathile lesixeshana lesimnandi kwivideo yakhe ethi. Have you seen MK t-shirts? You must pay attention to detail. It's not these t-shirts, it's golf shirts. They don't wear t-shirts. And it's mesmerized. It's a proper quality. And then that uniform, you see that uniform? That camouflage. It's very expensive, that thing. Go and check it. Masilandela inkulumo yakhe ukuthi yona ibihlose phi. Inkulumo yakhe ibihlose ukudukisa abantu kakhulu. Ngoba phela uthi abantu waye bengazihluphi ngokuthi balandele ukuthi iMK ithatha phi imali. Ngoba le quality esigqokayo impahla zomkhonto wesizwe akuyona nje into nje eshibhila akuyona into nje iMK ithatha phi imali. Khuluma la ngecamouflage yonke lento le. Manje uyabona ukuthi udukisa abantu laba vele kodwa ke ngiyasho ngithi mina udukisa laba abantu vele abavele beignorant nalabo vele bebenenzondo incase ubanika amaphuzu okujabula ngamanga nalabo ke abarely kuyena for information njengoba esho nje. So kunaleyo nkinga ke leyo ke esinayo ke kulokhuza kulensizwa le heya kwaMalema. Manje ke bafowethu into mina engifuna ukuyichaza la ukuthi abantu abakhumbula sonke isikhathi ukuthi iMK irole yayo uvusa abantu. Into ke umkhonto osifundisayo nofundisa abantu ukukhulula abantu bakwazi ukuthi bangarely ku government. Uvusa abantu ukuthi abantu bakwazi ukuzenzela bangalindi ukuthi bazibenzele uhulumeni. So sibonile iqembu lomkhonto wesizwe lizenzela into eziningi lisiza abantu abaxakekile hlanganiswa imali abantu bakhelwa izindlu izinto enjalo. Siqale kula ama t-shirts. Ama t-shirts omkhonto wesizwe atholakala yonke indawo. Sinabadayisa abaziwayo sithi nomama Mancwane just to name a few. Sino baba yebo impela egodi. So it's an insult ukuthi ke kuthiwa iMK inemali ifandwe ngemali for ikipa lezi. Siyayithengela le kipa from day one siyithengela ikipa uphela we wanted to look nice. Sibuke kahle. Yes, siyeke le nto besifuna uqeda le nto kaNC ukuthi abantu bakaNC siyabazi bagqoka le kipa lezi ezinebuso obukhulu nekhala elikhulu lilalela indoda. Lezi okuthiwa ikipa zokulala. Besifuna uqeda ke lo nto bese siqhamuka iMK iqhamuke nestyle. So iyafundisa abantu bazenzele bayithengele izinto bangathembeli ukuthi bezenzele iqembu. Sa understand from the get go ukuthi iqembu alinamali. So kwathi noma sisama ufundraiser ke bese sifundraiser ke ukuthi sithenge lezi ikipa lezi ke ezinye ke kakhulukazi lezi ngathi
yo celebrate unyaka lapha eMabhida is no one la first anniversary kube khona nezinye kobhaza mkhondo kwazo zonke ziningi nje ezinembala so izona khipha ke fundraiselwe lezo yithina siyama members omkhonto wesizwe aziqhamuka imali yakho ayiqhamuki le kuyilokhuza kubaphathi bomkhonto cha iqhamuka la phansi kuma ground forces kuthi imali yethu senzela ukuthi abantu bakwazi ukuthi bagqoke sisandise nje umkhonto ukuthi ugcwale yonke indawo so sikwenze impumelelo ke lokho sakwenza kwagcwala ke then kofuna ukuthenga imali yakhe kuyazi ukuthi fanele ayiphi yabo lonto so manje ke akungadliwa ke amandla ethu bese kuthiwa ke MK ifandiwe cha sivuke sazenzela uvuke uzenzele umkhonto wesizwe ngoba kushiwo ukuthiwa asibizwanga sizizele so kule nkulumo ke ukuveze kwacaca ukuthi abantu abaningi ababazi lutho ngeAfrika ukuveze kwacaca umalema ukuthi abantu abaningi uyasho ukuthi barelaya kuyena for ulwazi so usebenzisa lo advantage yokudukisa abantu uzuyasho uthi upresident Zuma waya eMorocco okuyiqiniso sine history enkulu kabi neMorocco abantu abaningi fanele bayifundise history bafunde ukulandela history yeMK no not me yes ena eya yonke into MK okusungulwa kwayo nakho konke umlando bayafundisa ukwazi history ye South Africa neMorocco ukuthi South Africa before baze baxabana neMorocco kwenzakalani before leyo ukuthi afanise iIsrael neMorocco kumislead abantu bafethu kumislead abantu iMorocco ilona lizwe lokuqala lokuvula izandla livulela lamazwe awu3 imali Burkina Faso neNiger after amazwe akithi abantu abamnyama oNigeria nabo bonke nje Ivory Coast bevale ama borders abo bevalela lamazwe awu3 ngenxa ukuthi efuna ukuzimela exosha beluku bavalela ukuthi angakwazi lamazwe ukuthi akwazi ukusebenzisa ama-port ayilokhuza yes ama-port awo kwaphela izwe alilutho ngaphandle kwe-port so lamazwe awu3 awanalo ulwandle lamazwe ukuthi abizwa ngokuthi ama-landlocked countries so awanawo ulwandle so kumele adependele kwamanye amazwe ukuze akwazi ukuthi into ezibhekene namazwe abo ecargo so kwamanye amazwe kuphi for business yonke lento le bakwazi ukuthi ukuxhumana so bebesenzisa wona lamazwe omakhelwane before ke besasetshenziswa eFrance so after bekhethe ukuyimela lamazwe ke abajikela wonke ngenxa ukuthi ke influence amazwe aseWest so iMorocco yona lazwe lapha amsandla lathi bafowethu you are our brothers yathi sikuthi impela nani kodwa sizonivumela ukuthi nisebenzise iport yethu ukuthi nithole konke enikufunayo iMorocco first country to do that manje ke akwazi ke umalima ukuthi angahamba zodukisa abantu afanise iIsrael neMorocco no ngoba nayo mangwalanda indaba yaseWestern Sahara njengoba yena ekhuluma based on indaba yaseWestern Sahara uyilandele nayo kahle there are problems yebo siyavuma but izona fanele ilungise lezi upresident Zuma ayehambele lapha so ke angalingeke afundisa abantu ngoba abantu information abayilandeli abazi hluphi ngokuthola information so izinto enjalo engizama ukuchaza ukuthi liyankulumo leya idukisa abantu ngendlela eziningi noma ke thina silandele sahlala kule ekipa nani kuningi okungale kwayo siyethengela ke ekipa Mr Malema imali yethu yithi labo ngomunye wabo yithi abantu ke qala umkhonto wesizwe kuba khona ikipa ke sakhipha imali sathenga ikipa from abantu abaningi abenza ikipa ungababuza nabo ya people abebasuka abanye bebenzela ANC ikipa bayeka ukwenzela ANC ikipa benzela iMK ngoba bebona ukuthi nasitimele sambayo sayithenga ngamawala nama isayithenga we don't look at the price but into yamba phambili uthando nokuthi MK usifundisa ukuthi sivuke sizenzele singathi pendetheni sizophiwa ngoba lokuphiwe ikona ukwenza ukuthi egcine scapture yabona if i-leader ethize kunika iskipho ukuthi man even into ukuphiwa nje into lonto leyo ikwenza ukuthi uluze ubuwena
kudependele komunye umuntu. So ifaka le yanto ukuthi sivuke sizenzele. Umkhonto uvusa abantu bavuke bazenzele, bangadependeli emaqembini, bangadependeli ku government ubazenzele izinto. Umsebenzi wenziwe umkhonto wesizwe sibe nezikhukhula, thongathi yonke lonto leyo. Buka abantu abawelwe izindlu esilekelelayo, sifika sihlanisa imali yamagrosa, senza ubuntu. Hlanganisa imali kwakhelwe abantu izindlu abawelwe izindlu noma isimo sabo esingekho right. Imali ezisuka emaphaketheni abantu. Siya donate, siya fundraiser, sikwenza konke. Lokho okuncane sibe nako sithi asiphile. Yilona vangeli ke esilishumayelayo lo mkhonto wesizwe. Uleke le vangeli elishumayela emasontweni lokuthi angangeni emasontweni. Kodwa sishumayela ivangeli lokuthi mazi umakhelwane wakho. Yazi ukuthi amakhelwane kulale kudliwe, ungalala udlile wena namakhelwane akudliwe. Ivangeli ke lo mkhonto wesizwe lokuthi sibuyise ubuntu ebantwini. Kodwa qala funda ukuzimela. Baningi abantu namanje abasamile balinde imixhaso from uhulumeni, akho umthaso eqhamukayo. Abanye baba nazo imali zokuthi bangazakhela kodwa ngenxa ukuthi ingqondo yabo silimele, ilimazo ukuthi sidependele kuhulumeni. Yilo nto ke MK ikhipha ebantwini. Sithina sifuna umuntu athembele kuyena, umuntu azi ukuthi uNkulunkulu akunikeza izandla, ukunikeza ingqondo ukuthi sisebenzise ingqondo, senze izandla zakho kusebenze ube notho. President Malema yokudukisa abantu. Yilokho nje kucelayo. Bantu zamani ukuthi nilandele izinto, nilandele nje nizama ukuyitholela information without relying on ama political party leaders ukuthi anidukise ngoba bayadukisana. Information is there free of charge. YouTube ma umuntu onqena ukufunda ngoba phela nakhona vele media nayo izenzele ukwayo, kodwa YouTube iyona singathi siyithembe. There are people who are always exploring. Bakhona abantu abahlezi behamba becingana namaqiniso, kufanele sibalandele ku YouTube. Basta wonke lama myth nazo zonke izinto lezi eziyamanga ikhulunywa abantu ngamazwe kakhulukazi. Manje kuyihlazo ukuthi ke singazi history la eAfrica sibe sama Africans. I salute. Shibireshi. Tango siyabo.